urakoze cyane rero turagira ngo tuganire kuko twabivuze ubuzima bw'abaturage muri iki gihugu ca Kongo abantu benshi bagiye bakira amakuru atandukanye nk'ubushize twagiye tubona umukutani mwikorwa bavuga ati nta gihugu dufite ganza ubyumva gute iyo umuntu avuze ati umunyamurenge nta gihugu agira narinza mbyumva kandi biratangaje cyane ikibitangaza kurusha nuko bivuga abatari mu gihugu nza nibaza impamvu nkibaza ese hari ico bibafasha mu madosiye yabo i Burayi cyangwa se baba ari gushaka credit ku bazungu kugira bishoboke kuko urabizi kuja hanze bisaba gutanga version y'ahantu tuye kugira ngo byenda wemerwe muri yo sens ariko turahari muri Kongo muri gakondo yacu turahari naho dufite ibibazo byinshi abanyamurenge barahari iwacu ibuvira barahari ibukavu barahari mu province menshi atandukanye na hano Kinshasa dufite communauté nini cyane y'abanyamurenge irubumbashi reka mpavuge dufite ingo nyinshi z'abanyamurenge zihari dufite abasore bakiri ku ishuri abari kwishakisha dufite nko muri amezi angahe twagize amakwe nk'atatu cyangwa ane nima ntibeshe urabona ko turahari mu gihugu kandi tubayeho so ibyo ngibyo ababivuga bafite impamvu babivuga ariko ibibazo turabifite nkuko muri Amerika mubifite nkuko n'ahandi babifite nta muntu n'umwe uri mu ijuru ariko igihugu turagifite ni kingiki kwanza mboneyeho no kuguha karibu asante twaratemberanye hano wabonye Kinshasa uko imeze ndagutumiye n'irubumbashi ubushize twaje tuvugana na Galasi ati byadutangaje kubona dutaha saa 9 za nijoro tunyura mu ibarabara byaduhaye indi sura tutakekaga kuko waruvuze rero ubwo twinjiye wenda mu kurebera hamwe umutekano w'abaturage by'umwihariko w'abanyamurenge muri iki gihugu wavuze ko utuye Lubumbashi ariko wari waje gutembera hano Kinshasa ubwo iyo uva Lubumbashi ukaza hano muri Kinshasa tugenda wikandagira wenda kuvuga ati nibambona konsa kiraba ikibazo ibyo ngibyo sibyo ntago nikandagira ko nahantu ntuye nahantu menyereye ndaza Kinshasa nka Jigoma cyangwa se mu zindi province atakibazo nakimwe mfite kubera yuko tumaze iminsi hano hafi une semaine tumaze yinga hano Kinshasa tsadutembera mu miji Kinshasa nibwira ko kuva ngeze hano nta muntu uranyita Rwanda sinzi ko zakobayeho tawe ndabona c'est vrai ibibazo birahari ariko ntabwo biri ku rwego muza mubyumva abantu bari hanze kuko hari abantu bahetse propaganda yo kwangisha abanyamurenge igihugu cyabo kandi nta kindi gihugu bafite ni kingiki kandi hariho abatwanga urabizi amasosiyete agenda agira ibibazo ahantu henshi murebye mu bihugu duturanye hakunze kubaho ibibazo by'amoko by'abantu badakundana ariko ntibibabuza kubana n'ibihugu biteye imbere comme la Belgique hari ibibazo by'amakominote yacitsemo atazahuza ku buryo n'umwami wa Belgique c'est pas un Belge kubera ko amoko abiri ahaba yananiwe kumvikana so juste kubabwira yuko dufite abantu batwanga yes ariko dufite n'abadukunda dufite n'abantu dukorana business dufite abantu dukorana mu kazi dufite abantu dusengana dukundana dusabana bene wacu muri Kongo so abo ngabo rero batwanga nta kibazo baduteye kandi ntitubasaba kubakunda urumva ico no rangiriza mvuga ni izo ni propaganda z'abantu bafite ikintu bashaka kugeraho bamwe barabizi ibyo barimo abandi ntibazi ibyo barimo ariko muri Kongo je mettrai à défi uwo ari we wese urumva kuza muri Kongo namara avuge ngo abanyamurenge ntibatuyeho muri Kongo turahari i Lubumbashi nous sommes une très grande communauté
nibaza umubare usaga abantu 300 mu mujyi uri kure yaho mukomoka nibwira ko ari abantu bahagije kandi n'abantu baracakomeza kuza. Urakoze cyane. Ganza baratubwira ati ntawonyura hari ahantu umunyamurenge atonyura, urashobora kuva mu Minembwe ntiwonyura Ifizi. Rero Kongo rero mukubona umunyamurenge abari muri insécurité. Ganza umuntu koko kandi wenda bizonashoboka ko hari ahantu umunyamurenge atagera nkaho ngaho Ifizi. Ubwo ntiwumva ko iyo uvuga ngo nta muntu urakwita umurwande wenda oya ibyo mivugiye hano Kinshasa nari mvuze iminsi tumaze hano nta muntu uranyita Rwande kuko hari ama evolution menshi agenda ba ariko ya des extrémistes birahari nuko ntaragira amahirwe yo guhura nabo ariko barahari abantu bo kwita Rwande kandi hari amazone atari sécurisé kuri twebwe kuko ari abantu bahetse politike mbi kuko ari abantu bafite amagroupe armé nk'izo za Fizi waruvuze ce sont des zones rouges urumva kubera iki mbese ari amazone rouge kubera yuko hari ikibazo ca leta itarabasha gukwiza sécurité yayo mu turere twose twa Kongo bigatuma aba extrémistes abantu bahawe ububasha n'abapolitike bari mal intentionnés gukora inabi. So il y a des zones nibwira yuko usibye kuri twebwe uvuze za Fizi na hani Kinshasa hariho les endroits abantu batinya kuja kuko hari abakuruna kuko leta ntiraparvena kuhashira sécurité. Rero Kinshasa c'est pas n'importe où umuntu yogenda usibye twega abanyamurenge n'abakongomani bene wacu hariho les as the points made already. How can we blame anybody else for some of these shortcomings? How can we blame anybody else for Rwanda importing coffee from Europe when we produce coffee, but we don't process it? UK, France, Germany, wherever, you don't grow coffee. You don't grow tea. But why do we have to transport our coffee, our tea to Europe? You give it some blessing and then send it. Send it back to us. We pay 10 times more for. I mean, it just doesn't make sense. Earlier, as Deputy President William Ruto was saying these things, I remembered at one point I was meeting we were in a meeting and I was the Vice President of Côte d'Ivoire representing the President. And I was saying, you know, why don't you produce chocolate for us and we eat chocolate directly from Ivory Coast? Yes. And not from Ghana. And then I even said, you know what, why don't we work together? We look for investments, Rwanda, Côte d'Ivoire, and bring in Ghana, look for this money. Technology will always be found, it is available. And we manufacture, you know, start processing and stop exporting cocoa beans to, because we can do that. We can, and we need to do it. So, intra-African trade, then the CFTA we have witnessed recently, and what is the meaning if we don't address these things? Yes, we can increase the meaning of that by doing some of these things that we know we can do, that are within. And well, there will always be people trying to undermine these processes. We should be aware of that. But this is a challenge we should confront and deal with. So, Ora, na yebi likambo ya difficulté wana.
mais boyeba que ezali simple te. Ezali likambo esengeli ko aborder avec beaucoup de prudence, beaucoup de méthode. Parce que boyebi par exemple na côté est na biso. Kuna tozali kaka na bandeko na biso te. Na ebisi bino plan ya monguna ezali kosala biso guerre, ko déplacer la population ndenge boyoki baza près de 2 millions autour ya Goma bakimi ba localité na bango pe ko kotisa ba population ya sika. Lobby tant tokoya kozwa pe parce que toko gagner pe wana, je vous le promets. Lobby tant tokozwa kimia bandeko na biso bakimaki bitumba bazongi basangani na ba population oyo wana bani batinda. Topesi tolobi bon likamba double nationalité congolais nyonso double nationalité ale akomi congolais. Bon monite que tozo fongo la porte na munguna. Na pesi kaka exemple wana. Projet mususu difficulté mususu ezali oyo ya ba congolais oyo bazali penza ba congolais te. Na banzi bolandaki tango ya mabonomi moi ba nungu ezalaki qui est congolais qui n'est pas congolais. Donc le débat se posera sur l'accès de ces congolais là à certaines fonctions. Donc ça aussi c'est un problème. Donc, vous avez que le phénomène de la nationalité ezali ko senga to analyser yango na kimia nyonso. Sagesse. Parce que moi, naza contre que même un étranger oyo a oumeli na Congo a comme un Congolais. Naza contre d'ailleurs je favorise ça. Moutou a oumeli chinois, libanais, français, belge, qui est resté au Congo, qui a eu ses enfants au Congo, qui a ses activités au Congo, pourquoi pas à comme avec compatriotes navigants. Mais le problème est qu'on s'oppose si il y a accès à certaines fonctions.